just le samalo ngiming la doctor tenzi ga legi ani nga digiling to the menga ji physiotherapist and thiring anzu de Rajpur ke ji outdoor gym na le ani the outdoor gym la nga chala na ka mangmu to di ji ta khandes pheju tang go yime and dila pendo khazus yimera ani thuden la khazus phengo re ani di sedang di khanje re ta di ngan di nge thirin de shige anzu chala thangbo dila waist trainer la go ra waist la na anzu keba che ani dila anzu khazus train chi go ta khandes pheju tang go ra thangbo di silam pin ra anzu khadu ne chik di gang la jadu kaso ra silam ma pi che hango ma pi che za re kharchin la wa na di gang dila khesi si wa na ra anzu inji dokto yor ra di kharla na anzu kangba di go la to thik dila sol dila khari na chowa ke che ani di gi yang so ko la phe chi yo re ani ngi thone di gang la chal la ba jue che ra ani keba khade ne keba khaptu ra ani khali keba korea ri dokshin khazus pa to kor thu dura o dokshin korea re ani ngazu luze di se du kasra u ka omar khade ne jin khali uleng chira ani di china pe yabu phengo re chidang di khade ma phengo la na ngazu luze che angun la ngazu te so ko chau se ra wa ma che ani ngi thone ngazu khade ne luze che chau je la ngazu yang so ko la cool down che ra di chidu ka se yang luze inde do chi waist trainer phejo tang wa na so ko la hale wa phejo yabu yore tanganzu chalangi wa dila ngazu cross walker legi ra di tanganzu khandes phejo tang me dinge te ta mi chik jana di gore mingi ga ngem da jana di gore ra ta thiring anzu di te di mingi ngem da jaya chi di teshi kya go das thangbo di nakpo dil khali mari re chine jaya ra khadi ne ha rigma khali che ra okay thank you wadi okay las lakbangi ga di yakbu chi jya che ra ani kangbangi ga wa press share ra kharchin lawaina nganze yang chi balance thu waina yang ma ria ji tiora chances yora o dechine kadina digangla yapu chi ju chera ani keba khaptu sha che ra ani di khali thangbo di ho di chi gingem do movement dingem do to ta de ho dos kangba chik ma durina lakwa di ho dos shira ta cross walker dila pen to pe mangmu yore ra thangbo she waina nganzu di cardiovascular exercises legire dila nganzu gira tangazu gyushale dang khumba ge dingazu cheze chega chena di kama changa chena dila pen to manga yore ra khajin lawena di cardiovascular exercise di low impact chira nganzu ki sokola ta shida yang nganzu khugyo tangi me do chik samgor da ine an sopo nanglo pe yabo phengor di ra nganzu keba energy ra kangba energy ani gang de lakpa dang tenzu changma la pe yabo phengor re rangazu movement khugyo tang de ka se yang sopo gangza la ngem do phengor di gi ho di chine nganzu ki cross walker kama changa chiwa da gyushale dang khumba ge de nganzu cheze chega de di pen to chikpa yore la di gyumsen di res ani ni thone khari yore la na nganzu sobo ga ji balance ra nganzu balance je di pe cross walker ki pe halewa phengore ra ani chidang sedang di entire ta thiring anzo digile insani ge ji nolin pagla le de ani chala di thangbo de si we na di chala di lang anzo ingi thone seated chest press ani ngem do pull chair sugar ra odishne ta di khanjes pheje tang go me titei das ani lawpangi ga di ya dushine di gor ra lawpa dushine june di gor ine adishine nanglo ni june di gor ra odishne thiring anzo ina chilo ni juya chira odishne di ma the chira di ma thing de ka so ko ya kya ra kangba kum ne shar chi o dushin kangba des tingi ga de des yas kum de ka o de ani o di ma do de ka ule chira ya le de ka ule ya che ma le de ka yang ule ya che like breathing ding anzu gi bet khorang ka ne ma sha chira lasta di thangbo ding anzu se dang di dosre ra ta dingem dong anzu gi chala dirang gang la ya luze shinda chik sedang chi yo ra di nge de shike ta di lakpa di nanglo ni je che thangi nang shira kangba di ya kum che ya tes nam la tes ya kya che ra o du chi ta di chilo la nemyer o du chi ne kangba di ya drer o la ta di luze di ngi ge ji phendo di khare yu me la na ta ngang chi dang khora di luze di che du ka so
nganzu ki phango ra ani pomba che ani lakwa dang den changma ni shu ge de ka se do di gangza ji area di la sa ji di pura la nganzu shani ji rik pe mong mo ye cha den changma la shu di yarge do chi shu che do ra ani dingem do ta nganzu ki inchi tonation resistance la go wo shu di nganzu so po ye cha ani chidang hora so ko la hale wa phen to yor tangan za chala shinda gi ming de la horse rider la go ra ingi thone ho to shira ani lagba gi theya dang kangba gi mane me ra ho to tangan za chidang di yang so ko la khandes phen to ye me la wa na manzi di lise di sopo kangza la phingo ra manzi ki ingi thone she wa na cardiovascular workout la go ra ani chidang hora lakpa dang chogo dang kangba dang den chang ma ngem dang manzi ki pheju tang she ani di lise di se du kas ani sopo kangza la phen to ya go yore an dingem do khari shwe in na manzi chidang di lise di chidu kas ta manzo lise di nam gyu ne manzo lise ma chengi ro jing na ta sangi ne nga go che lise chalan ta thiring ni ma thangbo yu de kas ta beginner la ko ra din chula ta din je gi yang kam ma dün ne kam ma choose phat china ya ko re an ti je la so gi shug la pap gi yang an je gi thuze di ma nga ta ya re she ta manzo lise shinda di chala di ming la app trainer la go ra di yang an khandes pheju tang go me la ni ti te kangba ngi di nakpu di geblo la sha chira ani tembu ser kangba di ra ani ma do shini nyar ma nya do kas tang lakpa ya kya chi ya nya shina ti ko ra lakpa ya kya do kas ngem do khari sher o ringbu len chi ma nyar ani ya lang do kas uler luse di ki manzo ki chogo ji area di gangsa manzo ki inji thone she wa na abdomen lago ra di bet khora di ki shuk che de dan di shuk dan den se yerge ta di hale wo phen to ya bu yor nyem do la nge thangi uring bu le che ya nya ma nya de ka su uring bu le ya che ya lang de ka su u lo ya dan den se chang ma nyem do breathing exercise nyem do cha de ka se yam sem kam dan den se la pe ya hu phen go re she tanga za chala shinda di ming la leg press re ani tha di gang la khandes di chala di khandes pheju tang gore ani tela phento khandes ye me ding e dishi gai di nganzu gi lakpa ngi ga di nakpo di gang la tembu jue chera ani kangba ngi ga di gang la mawo di gang la shane ani kangba di manem ani sokbo di geblo bige tangar o dushi khazus pat do thu tura ande o dish o dus ta chidang anzu di luze di so di ta anzu ki kangba dang ra din zu ki anzu ki thick joints inchi tonation joints dila pe ya go pen to gor pe sha sha na anzu ki pheba chi to na anzu la ta tes lo gemba cha gi na ta anzu ki dumbul an na za di arthritis la gora di pe mong mo yin chang din su la hale wo pen to ya go yor stang anzu chala thama di ming di lang anzu ki arm wheel la gore ta di khandes pheju tang go me la na ta dil na ko ngi ju sa do lakba jik dil la jue che lakba shinda di yang pha jue che ra ha this she das ani di nganze ki pha ta ye kor da yin kor mari o di le yo mar ye kor da o dos ani pha ya Hondos. Ta dila ya zeda ringi siyura thangbo di dukshe. Ta di zeda ngiwa di khande siyula wa na. Tala phuchi khapa tarema. Di nakpo di do nakpo di dun dagarang la der. Nakpo di kurgu di dun la. Hondos. Las ani dukshin kora ge. Geblo ni kora ge che. Las ani ya dun ni kora ge ne dugor. Dun. Hondos shin. Armwheel dinga zu ki sokola khandes phengge re la wa na. Manzi chidang di gang la pombo ki tsik di shoulder joint di la manzi ki flexibility kumdu yarge tanya che an di nangshi manzi pombo ki yun la yang shani dang di zirik mongmo ye zang di zi changma la shuk che doya dang di zi yore ani ni pe sha sha wai na nganzi naza di yore frozen shoulder la ni naza jigi yore ra di khari yore la wai na zi pombo ki tsik di na chu nyung ta ani rugo jariya dang di zi yore di la yang nganzi ki arm wheel di pheju tang che korea dang di zi chi wai na pe ya gu pengire she las to to jina